Bawu-3 kuphela la nje ku social media, bawu-3 kuphela abantu abangathi mabe ngitshela into ngiyilalele. 3 only. Oqala kwezomculo ukhuzani Dlamlenze umfo kaMpungose. Wena umuntu loyo ongathi mase kukhulume yena ebese ngiyalalela. Uyabona nje uma engathi ukhuzani angiyeke uka izitha zakhe nabathakathi bomsebenzi wakhe. Maye ngathi nje ukhuzani Makhanya yeke ukuthuka abantu abangidelelayo nabalimaza igama lami ungabisabathuka. Ukhuzani kuphela engiyomlalela mina ngikuyeke lokho. Maye ngakasho ukhuzani ukuthi angiyeke ukuthuka imhlathi yonina edelela igama lakhe necekela phansi umsebenzi wakhe. Makungashonga ukhuzani ukuthi angiyeke ukuthuka lo ya umuntu wesibili mina othi mayikhuluma ngimlalele ubaba uJacob Zuma ugedle ihlekisa. Wena madala ilona khehla mina elingathi malithi foka Makhanya asiyele ngishone khona. Ubaba uZuma, ubaba umsholozi, umuntu mina owangifaka kwipolitiki wangenza ukuthi ngavota ubaba uJacob Zuma. Bengawavoteli lamasimba lawo nkatha no-ANC mina umuntu owangibuyise kuvoteni ubaba uJacob Zuma. Uma ngabe futhi engakhuluma ethi njengamanje akusuke isibhedu kuvaliswe, mina ngingagxuma ngihlale ngoba ubaba uJacob Zuma yena umuntu mina kubantu abadala kwezepolitiki, wena umuntu mina othi mayikhuluma kwakheka isense. Wena umuntu ongikhulumela into enengqondo baba uZuma. Kwezobunyanga, kwezabelaphi, mina umuntu owakha isense impilo ayiphilayo uma ngabe ekhuluma nezinto azenzayo. Umuntu nje owakha isense kimi kulabo abazibiza ngenyanga, umuntu nje ongakhela ingqondo noma evula umlomo noma nje ephila i-lifestyle yakhe, i-character noma enza indlela enza ngayo. Mina umuntu wakhe isense kimi uKing Bhaka. uKing Bhaka mina kweze inyanga nje ezinyangeni mangathiwa ngiqale manje ngihamba inyanga mina engingaya kuyo uKing Bhaka ayikho enye, ayikho nje enye. Yilabo bantu boyi-3